Umesto predstavom, nova sezona u Ateljeu 212 počinje nastavkom spora između većeg dela ansambla i upravnika Kokana Mladenovića. Pošto u pauzi između dve sezone očekivana reakcija osnivača pozorišta Skupštine grada nije stigla, glumci nastavljaju proteste. Za večeras najavljuju jednočasovni štrajk upozorenja sa zahtevom za smenu Mladenovića. Ako njihov zahtev ne bude ispunjen, najavljuju i potpunu obustavu rada od 1. oktobra. Takav potez glumaca, poručuju, nije pritisak, već vapaj. Situacija u našem pozorištu je veoma neprijatna. Sezona počinje večeras. Mi smo obećali da nećemo ući u novu sezonu pod istim upravnikom. Mi ne govorimo sa njim. Naš ovaj posao i pozorište uopšte podrazumeva slogu, kreativni proces jedan u jednoj lepoj atmosferi i na kraju krajeva, reći ću i nešto arhaično, podrazumeva ljubav. A toga u ovom trenutku u Ateljeu sa našim upravnikom nema. Smenu Kokana Mladenovića glumci traže zbog, kako navode, poremećenih međuljudskih odnosa, ugrožavanja ličnog i umetničkog integriteta, ali i zbog sklapanja ugovora Mladenovića sa samim sobom, a bez saglasnosti upravnog odbora Ateljea. Pridružujemo i sledeće. Javno blaćenje i omalovažavanje sopstvenog ansambla u intervjuima Slobodna Dalmacija i Peščanik, skandal na poslednjoj predstavi Čekaonica i izveštaj budžetske komisije o nepravilnostima u poslovanju koji je izašao u javnost na sajtu Pištaljka. Sve ovo je dokaz da je svaka dalja saradnja sa njim nemoguća. Tvrdnje da zahtev za smenu upravnika preduzimaju zbog predstave Zoran Đinđić glumci odbacuju, podsjećajući da su iste stavove po pitanju Mladenovića i njegovog rada imali i mnogo pre te predstave. Taj, kako kažu, lažni alibi Mladenoviću služi za prikrivanje sopstvene bahatosti. Na konferenciji je pročitan i spisak glumaca iz drugih pozorišta i drugih umetnika koji podržavaju akciju ansambla Ateljea 212.